Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Unaen dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Pare, nalpas ka na nangan. Wen pare, manumit lang iti panangan ti trabahador. Sige, umay ka nga ro din. Tagi-istorya tayo. Anya ti istoryan tayo. Ne, itala ang amadlaw ko pare. Kalbumot gaya mo, day tatok-tok mo. Tila madlaw mo mga. Amom ka di pare. No anya ti makagapaw, no apay nga agkalbo dagiti lalaki. Apay, pare. Gapaw, taado ti pampanunutan ga. Ay, puno day ta pare. Talaga nga do ti pampanunutan. Utang lang ni bakit ko? Kudyak maiturturugan ay. Girlie, dito'y karwar nga agtugawan. Anya kamutan, mami. Anya nga iti aramidok dito eh. Umay da i-deliver ita di order ko a sapatos. Dahito iti bayad na. 2,000 ti bayad jay sapatos nga i-deliver da? Ibayad mo amin dayta. Sapatos ko? Saan? Sapatos manan ni Manong? Sapatos ko. Ay, imbag ka man, mami. Tama kapag sapatos ka iti 2,000 ti balor na. Pag-jogging ko dayjay. Ag-jogging kan? Tane. Nalukluk mga kon. Basta, no adda jay i-deliver da, bayadam adagos. Girlie, agriin ka. Girlie. Naiturog kumatan. Adan jay ag-deliver iti order ni mami? Anya nga order? Urayak nga ro dito ruwar jay ag-deliver iti order ni mami. Anya ti order na. Sapatos, apag-jogging na kano. Anya? Nagorder iti sapatos ni mami? Idinto ta daytoy sapatos ko. Namin anon nga inpadpadait ko. Isunday jay di agi-deliver. Sige, tamapan ko bayadanan. Daytoy jay sapatos ni mami at 2,000. Anya? Nagninamatan. Pag-jogging na lakano. Un nga rod idinto ta daytoy sapatos ko. Daanan. Ibagak ka ni daddy inton sumangpat. Tagatang to iti sapatos ta. Rumbang nga ununaan dati pagkasapulan ta, nga anak da. When kasta ko matirumbang, Manong. Girlie, Louie. Apay, daddy. Apay nga wan tagtagari yung agkamsat. Kasano, daytoy si daan. Awan ramraman na. Ganda ito inapoy. At naangot na. Kan, apay ngay akasla plastik. Ay, low class nga minday ta abagas. Kan, awan ti gatang tayo iti si daan anaimas. Iso nga anusan nyo day tanateng. Awan ti igatang itimakan. Idinto Mangan tayo kit din. Nakararte kayo. Feeling back nang kayo. Anya jay bagam ko ma, sika, girlie. Ni mami, nagorder iti sapatos a 2,000 ti balor na. Pudno ka day. Ukwang amin. Ay, agpapanimid tay amin nan ano kasta. Tauray siya. Jak sa makapanganan. Gimatang ka iti sapatos nga agbalor iti 2,000. Pag-jogging ko nga rod, tanalok magakon. Kahit pakanan na kami iti addaangot na abagas. Ken awan ramraman na anatang. Ay na, unay kayo matan. Ay. Naglaing kayong agreklamo. Ay na bakit kita tituktok ko. Tapay. Agkalkalbo akon. Kat, basol ko. Gapo iti kapapanunot ko. No kasano kay abiyagain. Ito, una ang pati gumatang kadagita saan nga importante abanag. Importante day jay, tapag jogging ko nga rod. Ay, maiboston, tibuok ko no kasta. Talagang agkalbo akon. Umay kakit din, maturog kan. Ay, jak makaturog. Bay anak ngagpanunot. Ang jogging ka matgaya man, maray. Awan si kalaang ayat muna ti ag-jogging.
Apay nga, tagsinsin nabat tamot dito. Naglawa day ito pagjagjagingan. Ay, sikaman kit di mare. Sabsabatan na tumot nga men. Dito yak Maria. Sige, tadituyak mo't banger. Adamot gayam baro a sapatos no. Ay, wala mare. Kastala tibiyag Adda rod paggatang ko. Among, nangina da ito mare. Oh, manaw. 20? 20? 20K. Ha? 20,000? Anya ti kayat asawan day ta apa nagtanged mo, Maray? 20,000 nga rod, mare. Day ti sapatos ko, nalakalaang. 5,000? 50,000. Kayat mo akitaan di resibaw. Ay, saanan? Inakon. Ipakitak to di resibaw, inton sumarunong agkita ta, Maray. Ay, sa anak na interesado amang kita, mare. Napanam, saan anangan dagerlikan luway? Ta saan ka naglutaw? Napanak nga rod nagjogging. Nagluto ka kumapay mo ta? Ni, adamot kilaban dita. Inun unampay tinagjogging maglutaw? Nalukmagak nga rudan. Ay na bakit? Ay ayatan ka mailatang oray na lukmag ka. Di ka man nagsaw iti kasta. Ala, agluto ka nga rudahin ta mga anak pay. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Iba unak man nun. Na, taasino nga iti ibaon ko asabaling aglutaw. Katsi ka mo't ti asawak. Lakay. Marakop ka man, abigbigat ako na kon. Amon, Ay, sus. uray makalkalbukan lakay. Lab na lab kalapta. Ay, nagkalkalugo nga rudahin. Tanay, madlawan akalbo ti tuktok kaw. Uray man. Gwapo ka mo't lata. Uray no makalkalbukan. Ha? Apay, itam lang nga imbaga day tabakay. Hindi pa'y kuma. Ang maguri ka man. Ada kayat mo anya. Adda nga rod lakay. Anya day ta. Ay, kaslam mo ko na. Kayat ko kumaiti. Ay, anya, kato'y bakit kun ay Nagordor ako na online iti oven lakay. Anya, ay. Ne. Apay nagatras ka ngay. Ovan, nag-order kan? Umay da nga rod i-deliver intong Sabado. Ay, adaywan nak. Ne. Apay akas lababutang ka ba? Adaywan nak ko nak. Puro gastos ti amaw. Ay, isan nak nga adaywan alakay. Pare Panchito. Pare, Ha? damdamagakan ka no adda balon mo. Hindi ka mat sumungsungbat. Ay, kwa. Kasla na nagtipang panunutam Ay, adaman nga minin paggastos akon, pare. Anya ta, pare? Nag-order ka ni bakit ko ni ti oven. Ay, adaman nga rod bayada mo na. Ay, kasla mariknak nga greg-greg at talaga amin ang tibuok dito itok-tok kaw. Gabu iti ka papanunot mo, pare? Kawina, pangalak nga iti pagbayad ko manin iti dayjay nga oven. Mami, tulungan kang nagluto. Ay, nalaklak ako mati agluto. Na the oven tayo. Ay, suman abay bayadanan. Nagorder ako na. Nagorder kan, Mami? Wan. Makabake ako iti cake. Ipasikat ko iti kumarek alas 2. Ay na, Mami. Gatang kalaagatang iti kumkumporme. Katanya nga rod ngay. Kasapulan tayo matdayjay. Wala, Mami. Ngam, adumat ti pagkasapulak iti eskwilaan. Anya. Kasapulak ti baro alaptap. Ay. Ibagam amang rabraba ka lang, girl eh. Nagubingan ka pa'y laang kasapula mong tilaptap. Ay, sana mabalay. Mami, required talaga. Masapol nga ada laptop mi. Ay, un-unaan tayo pa iti oven. Takasapulan dayjay. Mami, Apay anak ko. Saan kami pa'y nakaluto ka ni ading mo? Mabisin kan? at the project may. Agtal na ka man, Manong. Shaktim mo na. Anya si ka. Mami, Shaktim mo na. Isong igatangan dak iti laptop. Ay, agtal na kayo man pa'y. syaktiin na una. Isu asyakti umuna amay gatangan. Anya ti project mo, Louie? Ag-OJT kamin, Mami.
Ijay kano abroad ti pag-ujitian may. Anya? Abroad? Won. Isu nga isagana yo ti kwarta a balunag. Girlie. Apay, Mami? Paidan na ka. Diyak makaangas. Mangalakan ati paypay, darasam. Basol mo nga min ba ito eh? Na, Manong Louie. apay man ang nabasol ko. Wala. Tatila ibagbaga mapaggastusan. Oh, hello. Daddy, ang gawin kan. Apay? Ni Mami. Ano ni mami? Saan ka no ang makaangas? Ah. Kasla kayat na ka no, ti matalimu daw. Anya? Ay, Iso nga agawin ka na, Daddy. oh, sige. Agawid ako. Si kantumat ngamin, Manong Louie. Di na man pabasulan. Kasanumat ngamin. Makin-in no nakakanyag. Ayan ni mami, oh. Aday jay silidyo, daddy. Anya? Kayat na ka no, ti agmay-maysa. Bakit? Nabiyag ka ba ay? Nabiyagak pa, lakay. Anyat na pasamak. Nagadumatan ti paggastusan nagiti anak talakay. Kasaron nga jay deliver da nga oven ko. Na-order ko da jay nga oven ko, lakay. Jak sa mo makaangasan. Ay, abantan na dagiti anak ta. Apay. Ito ray datan ninyo ospital. Garle! Lawe! Manong Louie, siya kung timang salabay ka ni Mami. Siyak matan ti makaamo ka ni daddy. Adan samat sakit ko ni ti puso. Aguray ka man. Anyat di mapaspasama kaya. Saan kayo makaangas ka ni mami? Isu nga ipan kayo ije ospital. Aguray kay man. Agsasarita tayo pa man. Ay, anya nga agsasarita sa uwam. Marigatan tangarod nga umangas lakay. Naskin amalawlawagan ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Daddy? Pagsasaritaan tayo man na kita ibagbagayo a paggastusan. Ay, Siyak daddy. Talagaan nasisita je ibagbagak nga OJT mi. Mas nasisita kanyak taka sa pulak ije school je laptop. kahit sika ngay bakit. Nay, Anya ka makangas lakay. saan ang nasisita di ibagbagam nga uban? Ay, matayaksan. Iso nga di ibagbagam, ay sana mabalain. Matakian. Unaan dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Bakit? Ay. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Unaan dagiti nasisita, tapno saan nga agsagaba ti bulsa. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.